Jotono no lam sogani channel kai tamu no norokani channel no subscribe khlaya ko angka subscribe khlai ridi ang ketal job advertisement online information related video sanam nga phaidi tini kaisa ketal notification ailenai amo reja kha staff selection commission government of india ni bukhakti reja kha notification nga phaidi official notification ailaina amo khai to official notification or notification rizak mani abo to staff selection commission ibu khakti rizak kha official website ang description no rirnai norok thangai visit khlai nai mano abo kangkai notice rizak kha abo tlangjaknai constable gd in central armed police force o tlangjaknai abo tai nia ssf tai oro asa rifle lok tongo kangkai o jagao important dates rizak kha abo kangkai norok apply khlai mane abo 24 tarik November 2023 ni simi oro rizak tongo December 28 rizak kha 2023 last date tongnai kangkai norok ni je CBT ngi mano exam ngi mano abo kangkai February ni 2024 ro ngi mano ni oro rizak kha kangkai o jagao to norok online apply ma khlainai norok online simi nomo apply khlai mane abo katai je CBT ngai exam a CBT computer based test kangkai English tai Hindi language by question tongnai saka oro je norok CBT pai khangka norok ni physical efficiency test physical standard test rok najaknai hinai o jagao rijak tongo medical examination rok abon yagulo selection ngai oro pay scale rijak kha 18000 isimi 56,900 rupees khlai rijaknai per month o jagao pay level 3 rijakha kangkai pay scale no bonorok nainai dikisa tai o jagao je vacancy tongmani a vacancy kangka o jagao sini ST rok ni bagui kangkai to o jagao force tongo kwbangma BSF CISF CRPF SSB total sini ST rok ni bagui kangkai to 3000 oro 968 ta tongo buri rok ni bagui kangkai 701 kangkai o jagao takisa force ni bumung tongo NIA hnai aro ST rok ni bagui 19 ta post tongo total kai to 75768 ta post ni bisingo sini ST rok ni mukobangma post no tongo age limit kangkai je candidate 18 ni simi 23 years ni bisingo tongui tongnai candidate apply khlaimanai haipano sini ST rok kangkai tai 5 years kabang phano o post ni bagui norok apply khlaimanai kangka oro je qualification nangmani education qualification abo kangkai to class 10 pass kai norok o post ni bagui apply khlaimanai tai kabang kai to apply khlaiman norok minimum mo jagao class 10 pass nangnai sajaka application fee kangkai to o jagao general candidate rok ni bagui 100 rupees nango tai sini ST candidates rok ni bagui kangkai to jagao free one apply khlaimanai ginorok apply khlaina mo songkhai to apply khlaina di o jagao je exam ngai center of examination kwbangma jagono exam ngai abo kangkai sini north eastern region ni bagui kangkai sini agartala tripura no exam center tongo ginorok dati norok apply khlaidi norok dati apply khlai kai norok tripura o exam mani manai kangkai o jagao ang rirwana video ni description o je o jagao CBT ngai computer based test ngai abo o jagao rijakha jottono abo MCQ type tongnai kaisa 2 mark khlaiye oro minimum marks tongo tai duration ganga 60 minutes part A o tongo general intelligence tai reasoning tai part B part C part D tongo abo norok PDF no download khlaina khaina norok kaham kai nai manai ang description no di ruwana PDF ni link bo norok CBT pai khangka norok ni physical efficiency test tai physical standard test abo norok naina di abo kaham kai nai manai norok PDF download khlai nai khangkai norok kaham kai o jagao nai manai gangai PDF tang description no ri nai tai official website no bangri ruwana physical efficiency test tong kangkai race tongo chelarok ni bagui buri rok ni bagui oro norok busuk 5 kilometers 24 minutes to norok abo makhaphrumnai oro rijak tongo
abo norok PDF no mana na tai physical standard test tong ka norok ni height tai norok ni chest rok abo besek nanang abo norok o je PDF o nai manai ang PDF no tori renai te official website no bori rene norok physical efficiency test by physical standard test abo no norok kisa nai na di oro bahai ke apply khlai na ka kai to official website o thangna norok online no apply ma khlai nai kangka ang video ni description no apply link bori renai kangka norok last date ing ase ka norok apply khlai na di tomung norok apply khlai na mu songkhai norok ani yang te ba apply khlai ma no norok apply khlai na mu songkhai to contact khlai ma nang WhatsApp group ri rwana o video ni description no norok 8 ing di ga PDF ang description